Ngithanda ukulibingelela zihlobo zenkosi ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngifisa ukuthi ngilethe isihloko esizakhuluma simi phezukwaso namhlanje. Ngikhangele isihloko esithi Indawo Yokuphephela Nges'khathi Sesiphepho. A shelter from the storm. Indawo yokuphephela phakathi kwesiphepho. Ngifisa ukukhuluma lathi sonke esilaleleyo ukuthi istorm, isiphepho into engalindelwayo. Into engalindelwayo efikayo. Isikhathi esiningi ifika abantu bengaqaphelanga. Ngenxa yalokho ukuthi ifika abantu bengaqaphelanga, kuhle ke ukuthi nxa umuntu ephila sonke isikhathi esazi ukuthi kungaba lesiphepho, ukuthi kulokwenzeka, it is possible, kulokwenzeka ukuthi kube lesiphepho, kumele umuntu onjalo ahlale elungiselele isiphepho. Ukwenza njani lokho? Nxa kuyindawo okwazakala khona ukuthi kuhlala kube lesiphepho, uyalungisa indawo yakhe yokuhlala eyisivikelo engaba ngumthunzi nxa kufika isiphepho. Ngifisa ukuthi ngitsho futhi ukuthi umuntu okwaziyo ukuthi kungahlala kube lesiphepho uhlala eqaphele ukuthi abone kumbe kulothuli oluzayo abe sebalekela endaweni yokuphephela nxa isiphepho sifika. Indaba engikhuluma ngayo yindaba yesiphepho empilweni. Zinengi iziphepho zempilo, storms of life. Iziphepho zempilo zinengi kakhulu ukuzibalisa ikwenza. Phakathi kwezinto ezibalulekileyo empilweni imikhuhlane, phakathi kwento ezibalulekileyo empilweni yikufa, phakathi kwento ezibalulekileyo empilweni yizigigaba nje zempilo ezinengi ezithuthumelisa umzimba, zihlasimulise kungasaphileki, kusweleke ukuthula ekhaya, kusweleke ukuhlaliseka. Ngifisa ukutsho ukuthi iBhayibhili liyakhuluma ngeziphepho ezimbalwa, likhuluma ngale indlela. Ungafula isambulo isahluko ngo-6, Sambulo isahluko ngo-6 uzafunda ukuthi kulesikhathi okuzaba lesiphepho khona engifisa ukuthi wonke umuntu ongizwayo asilungiselele, asilindele leso siphepho. Lesi siphepho esikhulunywa nguSambulo isahluko ngo-6 singaba ngesinye seziphepho esingaqothula impilo, sichiye impilo ingasazazi ukuthi kunjani. Ngifisa ukuvula ke iBhayibheli lami kuSambulo njengikutsho kwami usahluko ngo-6. Isahluko ngo-6 kaSambulo sikhuluma ngokuza kwesibili kukaJesu. Nxa uqala ukuyifunda indaba le ikhulunywa ngokuvulwa kophawu, uphawu eBhayibhelini. Isambulo kulempawu ezibalulekileyo eziqalisa kuSambulo isahluko ngo-5. Kulempawu ezibalulekileyo ezikhulunywayo bese kusiba lama trumpet abalulekileyo akhulunywayo. Lapha nxa ngifunda lapha kuvulwa lolu phawu esiluthola kuSambulo isahluko ngo-6, kubonakala kuzwakala inkulumo emfuna ukuthi ngiyibalise. Abantu behlaba umkhosi besehluleka ukuthi bazi ukuthi pho bangenzani, bafisa ukufihlakala endaweni ethize, babaleke bayecatsha endaweni ethize. Ngifuna ukuqala ukufunda kuvesi ngu-14. Ngizayifunda ngesikhiwa, ngiyifunde ngesindebele. And the heavens departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places, and the kings of the earth and the great men and the rich men and the chief captains and the mighty men and every bondman and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of that who sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Ngifuna ukuthi ngiyifunde kuhle
ngesindebele ivesi le bese siyibamba khonapho ngoba kuqhakathekile. Ngiqalisele kuverse 14 ngizafunda ngesindebele lapha siyibambe njalo. Lo mkhathi wagoqeka njengomqulu wencwadi egoqwayo. Lezi ntaba lezi hlenge zonke zasuswa endaweni yazo. Amakhosi omhlaba lezikhulu lezinduna labanothileyo labalamandla labo bonke abayizigqili labakhululekileyo bacatsha ezimbalwini laphakathi kwamawa ezintaba besithi ezintabeni lasemaweni, welani phezu kwethu lisifihle emehlweni akhe ohlezi esihlalweni sobukhosi lasolakeni lwewundlu, ngoba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile. Ngubani olamandla okuma na? Ngifisa ukuthi ngikhulume izihlobo zami ezithandekayo ngalesi siphepho engiqeda ukufunda ngaso. Ngifunde ngesingisi, ngafunda ngesindebele. Isambulo isahloko 6, ngiqale kuvesi 14 ngayafika ku17. Kukhulunywa ngosuku lokuza kukaJesu kwesibili. Lolo suku lolo lokuza kukaJesu kwesibili luza kuba njengesiphepho, kakuzukuba lula. Abantu bazadideka badinge indawo yokubalekela. Ngifuna ke ukuthi ngitsho ukuthi ngithe isihloko sethu sithi a shelter from the storm, isivikelo kumbe indawo yokucatshela isiphepho esizayo. uJesu uyeza masinyane, uza ngokwesibili, uza emhlabeni awudalayo, uza emhlabeni owahlamukayo, uza ebantwini abadalayo, uza ebantwini abahlamukayo. Okumele ukuthi nxa esiza kubo uza ephethe amabala amabili. Uza esahlulela esindisa abamkhethayo, uza esahlulela elahla abangamkhethanga. Ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi isambulo isahloko 6 engifunde khona siveza iqula labantu abazaficakala emhlabeni bengamkhethanga uJesu, bengamamukelanga, behleze emhlabeni wakhe, bengamamukelanga, bengabuyisananga laye. Ngifuna ukukhuluma ngendaba ebalulekileyo le. uJesu nxa esiza okwesibili uzolanda labo abamkhethileyo asebemkholwa. Uthumo lwakhe esuka emhlabeni olwakuqala lutholakala kuMateyu la kuMarko. uMarko isahloko 16 uthi hambani emhlabeni wonke lichumayele kukho konke okudatshuliweyo. Okholwayo abhaphathizwe uza kusindiswa, ongakholwayo uza kulahlwa. Ngifisa ukuthi ivesi le ngiyibale nje masinyazanyana. uMarko 16 ngifisa ukuthi ngiyibale kafitshane. Ikhuluma ngokuthi uJesu uthumo olukaJesu uthuma abafundi bakhe, ebathuma ukuthi uyeza ngokwesibili akuchunyayelwe ivangeli kukho konke okudatshuliweyo. Ngifunda uvesi 15 wathi kubo, hambani liye emhlabeni wonke lichumayele ivangeli kukho konke okudatshuliweyo. Lo okholwayo abhaphathizwe uza kusiliswa, kodwa ongakholwayo uza kulahlwa. Wasekhuluma ngezibonakaliso zokuza kwakhe. Ngifisa abazalwane abathandekayo libambe lapha amabala engiwafundayo. uJesu uthumile abachumayeli. Ngiyachumayela namhla ngithunyiwe ukuthi ngichumayele kuwo wonke umuntu ozwa ngendlebe zakhe kukho konke okudatshuliweyo okudaliweyo. Nxa ukwazi ukuthi wadalwa, ngikhuluma lawe ngothumo lukaJesu uthi ngichumayele ngithi uJesu uyeza ngokwesibili, engakezi uthe ngikutshele ukuthi kholwa kuye, ngoba uthile kuJohn wathena inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kuBaba likholwe kimi. Ekhaya likaBaba zikhona izindlu eziningi, ngiya ukuyalilungisela indawo ukuze ngizabuya ngilithathe ukuze lapho engikhona lani libe khona. Uyakhuluma uJesu amabala anxusela abantu ukuthi bakholwe nguye, aze atsho ukuthi okholwa nguye kazukuyangeka. Okholwa nguye kazukuyangeka. Abanengi abangakholwayo kuzabafica lokhu kuyangeka. Ngifuna ukuthi ngilande uJohane isahloko 5 indinyana 28 lo 29. Kukhulunywa ngokufa la. Lingamangali ngalokho,
ngoba luyeza usuku bonke abalele emathuneni baza kulizwa ilizwi likaJesu esebuya ngokwesibili. Abenze okulungileyo bavukele ekuvukeni kokuphila, abangenzanga okulungileyo bavukele ekuvukeni kokulahlwa. Ngiyathemba izihlobo zami ezithandeka ukuthi selizwile la amabala engiwaletha kini. Ngiletha indaba ngiyichasisa, ngiletha indaba ngibisa imibono leminakano ephethwe liBhayibheli. Ake ngikubale in point form. Number 1, iBhayibheli liyaveza ukuthi uJesu uyeza ngokwesibili. Number 2, iBhayibheli liyaveza ukuthi esiza ngokwesibili ulanda umhlaba ozaficakala kulezi gaba zabantu bephila ezigabeni ezimbili. Labo abamukele ilizwi lokunxusa kukaJesu ukuthi babuyisane loNkulunkulu, babe ngabantwana bakaNkulunkulu ngokusindiswa ngomusa ovela kuJesu, ovela esiphambanweni. Kube sekusithi isigaba esilandelayo ngabantu abesibili abangamukelanga umusa ophiweyo, abangamukelanga usindiso oluphiweyo. Ngiyafisa ukuthi thina sonke sibambisise lokho ukuthi izigaba lezi ezimbili zizaba zikhona lakade zikhona. Kulabantu abaphilayo abangakamamukeli uJesu njengenkosi lomsindisi, kulabantu abaphilayo asebemamukele uJesu njengenkosi lomsindisi. Nxa uJesu ebuya ngokwesibili uzafica abantu abaphilayo besezigabeni ezimbili, abakholwa kuJesu labangakholwa kuJesu. Lapha azakwehlukanisa khona, abakholwayo basindiswe, abangakholwayo belahlwa. Sengibuyela kusambulo lapha engifunde khona. Isambulo sithi sona mhla esiza eqhamuka emkhathini uJesu, abantu abangakholwayo abangazange bamamukele njengenkosi lomsindisi bazadinga indawo yokucatshela ukuza kwakhe kwesibili. Bengafisi ukuhlangana laye, bengafisi ukumbona, bengafisi ukuthi bakhangelane laye, bengalamandla. Ngoba ithi ekucineni kusambulo lapha ngu6 ivesi engicine ngayo ithi yena ngubani, uvesi ngu18, ngubani ozakuma, ngubani ozakuba namandla okuma phambi kwalo ozayo. Ngifisa hlobo zami ezithandekayo sibambisise amabala abalulekileyo engiwafundileyo lapha. Ithi ngubani ozakuma. Nxa ungilalele ngilombuzo kuwe ukuthi mhla uJesu eqhamuka emkhathini esiza ngokwesibili, uzakwenelisa yini ukuma umelele uthi nansi inkosi ebesiyilindele? Ivesi ngu17, uzakwenelisa yini ukuma ukuthi nansi inkosi ebengile ncinci kandoyi, nansi inkosi ebengiyilindele? Ngoba nxa ungabuyisananga laye khathesi kuzathi kufika lolo suku oluchasiswa ngosambulo isahluko ngu6 awuzukuma mhlobo wami othandekayo. Ngoba iBhayibheli engilifundayo lithi kuzakuthi amakhosi omhlaba, izikhulu zonke, lezi nduna zonke, abanothileyo, abangabayanga, bonke abayizigqili, ayikhethi mhlobo womuntu, ayikhethi simo somuntu, ayikhethi simo somnotho, wonke umuntu noma ngohlakaniphileyo noma ngoyisiwula, into ezakwehlukanisa abantu yikuthi uyakholwa yini kuJesu njengenkosi lomsindisi? Wamamukela yini uJesu njengenkosi lomsindisi? Uyamphilela yini uJesu njengenkosi lomsindisi? Uyalalela yini iziqondiso zakhe? Uyezwa yini imiyalo yakhe? Uyiphethe njani? Ngifisa ukwazisa abantu bonke abangilaleleyo, siza kwahlulela ngemithetho. We will be judged. Umuntu owahlulelwayo wahlulelwa ngeziqondiso ezazakalayo lezibalulekileyo. Angizi ukungena kuleyo kathesi, ngifuna ukubuyela la. Uyeza uJesu, uzolanda umhlaba wakhe, uzohlenga abangcwele, ulanda wena. Ufisa ukuthi nxa efika afice wena ubhaphathiziwe, umamukele, usindisiwe, uhlezi uphila ngokwentando yakhe, uyisibusiso, ulendonsela enhle, ubusisekile, uhamba ngamanyathelo kaJesu, usunjengaye uJesu, usumfuzile, usuthethe isimo sakhe, inhliziyo yakho, uthanda kwakho, ukuzonda kwakho, ukuphila kwakho sekutshengisa ukuthi uloJesu empilweni. Ngiyakunxusa ke namhla ukuthi amukela uJesu engakezi ngokwesibili, ngoba uyeza. Nxa esesiza uza kwehlukanisa phakathi kwabalungileyo labangalunganga. Amphinde futhi ngibuyele kuRevelation. Isahluko lesiveza ukuthi esiza uJesu, izigaba zonke zabantu zizadinga indawo yokucatsha.
Kuthiwa nxa abantu bebalekela ezintabeni, bebalekela emaweni, bebalekela ezimbalwini, bazacela izintaba nguvesi 16 besithi bona besithi ezintabeni lasemaweni welani phezu kwethu, befisa ukufa lisifihle emehlweni akhe ohlezi esihlalweni sobukhosi lasolakeni lewundlu, ngoba usuku olukhulu lolaka lwakhe solufikile. Ngithe mina siyeza isiphepho. Usuku lokuza kaJesu luzavutha njengomlilo, utsho kwamalaki. Luzavutha njengomlilo, luyabe luyisiphepho. Kwabalungileyo kuyabe kuyisiphepho esihle, kuyabe kuqedwa ububi bonke, kuqedwa ukufa. uJesu uyabe le appointment lokufa, uzabe ezodila lokufa, ezodila lemkhuhlane, ezodila lokuguga, efuna ukuthatha abantu bakhe abase ezweni elingashazwayo, lapho kungakhalwa khona, lapho kungagugwa khona, lapho ilanga lenyanga kuyabe kungadingeki. Uyeza uJesu ezolanda abenze intando yakhe. Ngiyakunxusa mhlobo wami othandekayo ukuthi mhla esiza ngalolo suku wena wobe usulungele ukuthi isiphepho leso uzamelana laso. Kule ndlela ongamelana lalesi siphepho ngifuna ukuthi ngiveze. Ingakafiki lapho ngifuna ukukhuluma ukuthi kanti kuyini vele okuyinkinga phakathi kwethu okumele sehlukane lakho ukuze sithole uJesu. Indaba engingayo hlobo zami ezithandekayo, uJesu uza ezoqeda yonke into elethwe isono, uzobhidliza isono, abhidlize lempande yesono, abe seqeda lezoni zonke, abe sethatha abalungileyo abasekhaya. Kuyini isono? Bengingafunda ivesi kodwa mfisa ukulichasisela nje ngamazalula. Isono isenzo esiphikisana lentando kaNkulunkulu. Isono isenzo esiphikisana lelizwi likaNkulunkulu. Isono ikuphambuka emthethweni lakuzimiso zikaNkulunkulu. Nxa umuntu esenza isono weyisa uNkulunkulu ubunguye bakhe. He is despising God, his person. Weyisa uNkulunkulu ubunguye bakhe, eyise umthetho kaNkulunkulu, alimaze abanye. Lingananzela uJesu enika umthetho, wathi esenika wayifinqa yabambili. Wathi wothanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngamandla akho wonke, langomphefumulo wakho wonke. Esibili onjengawo, wathi wothanda umakhelwane njengoba unjani uzithanda. Umuntu oyephula umthetho udiliza isimilo sikaNkulunkulu, udiliza uNkulunkulu isimo sakhe lobuntu bakhe, udiliza abanye lezimilo zabo, alimaze injazi, uyalimaza abanye, alimaze uNkulunkulu, alimaze umhlaba. Umuntu owenza isono ungena endaweni engasiyo yakhe. He is an intruder, uyi-trespasser, uhamba angala mvumo ukuthi ahambe khona, aqume lapha angamela khona, abe sendaweni lapho ongamela ngabe khona. Umuntu owenza isono usenza ngelizwi, asenze ngezenzo, asenze ngezifiso eziphikisana lomthetho kaNkulunkulu omkuze kwenaphakade. Umuntu owenza isono, nxa ngifunda ivesi nguJohane wokuqala ngu-3 ivesi ngu-4, wephula sin is the transgression of the law of God. Owenza isono wephula umthetho kaNkulunkulu. Nxa esenza isono kulento ezenzakalayo, umuntu lo uyaphelelwa luthando lokuthanda uNkulunkulu, aphelelwe luthando lokuthanda abantu. Nxa esenze njalo umuntu lo ulahlekelwa yikumthanda uNkulunkulu, alahlekelwe yikumethemba uNkulunkulu, alahlekelwe yikumhlonipha uNkulunkulu, abe sesiba lihlonga ndlebe, abe disloyal, angaqaphelisi ukuthi uNkulunkulu ngubani, abe seziphakamisa yena ukudlula uNkulunkulu, enze lokhana ukuthi ayikuzithanda, ukuthi ayi-self love. Pho mfundisi uthi senze njani? Umuntu ophendukayo uphenduka echiya lezi zinto, esamukela uJesu njengenkosi lomsindisi, afune ukuba njengoJesu, afuze uJesu, athande abanye, athande uNkulunkulu, athande umthetho kaNkulunkulu, agcine, ahloniphe, athande uNkulunkulu. Manje mfundisi uthini? Ngifisa ukukhuluma lana ngendaba yokubuyisana. uJesu weza lapha ukuzosibuyisa, esibuyisa into okuthiwa i-reconciliation. Jesus came here to make sure we are reconciled to God. Nxa sesibuyisene lo uNkulunkulu, sabe sesihambe sabalekela endaweni yokucatshela isono, endaweni yokucatshela usuku olubi, endaweni yokuphepha nxa isiphepho sesibuya. Ngifuna ukuthi ngifunde kafitshazanyana
lapha ngivule abaseKorinte besibili isahluko ngo5 ungaqaseka kuverse 11 usehla uzathola ukuthi kukhulunywa ngokubuyisana kodwa ngifuna ukuthi ngifunde ngizaqalisela ukufunda sengiphansinyana kancane lapha okufundwayo yikuthi uverse 17 umuntu ekuKristu uba yisidalwa esitsha. Verse 17 ngifunde ngesindebele. Uba umuntu ekuKristu usedalwa kutsha, okudala sekwedlule, khangela sekuvele okutsha. Konke lokhu kuvela kuNkulunkulu owabuyisana lathi ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Okuyikuthi uNkulunkulu waye kuKristu ebuyisana lomhlaba engabalaleli eziphambi kweni zabo, lokuthi wanika thina ilizwi lokubuyisana. Ngifuna ukuthi ngime lapha abe sesithi ngakho ke selizithunywa zikaNkulunkulu sithunywe ukukhuluma ngendaba yokubuyisana, i-reconciliation. So uJesu esiza okokuqala weza ukuzofela bonke abantu, wazokwenza umhlatshelo ekhumisa umlotha omuntu loNkulunkulu wakhe, ngoba umuntu ngemva kwesono engadini yase-Eden umuntu loNkulunkulu baba lobutha. uJesu wabuya ngokokuqala ukuzobuyisana labantu ukuthi baphiwe inkonzo yokuthethelelwa, le nkonzo yokubuyisana. Nxa ngikhuluma nje kathesi, nxa umuntu kade bengasahlangani buso ngobuso, bengasabonani, bengasakhulumisani, bengasavakatshelani, bese kubuya umuntu azobahlalisa phansi ababuyise, babuyisane, bakhulumisane, lo muntu wenza into enkulu kakhulu. Wasenzela uJesu, wasibuyisa kuNkulunkulu ukuthi sibe lobudlelwano obutsha, isono sikhutshwe, sisuswe. Uthi nxa umuntu esekuKristu Jesu udalwa kutsha, adalwe ngempilo engasela sono, adalwe esebuyisane loNkulunkulu, akusela butha. Nxa uJesu esesiza ngokwesibili akusela siphepho, akusesabeki lutho, ngoba kuza owangekhaya sebebuyisene, bahlangabezana bangane. Ngifisa ukukunxusa hlobo sami esithandikayo, indawo yokucatshela isiphepho esizayo yikubalekela kuJesu, abe indawo yakho yokucatsha, abe ngumthunzi wakho, abe yikuthula kwakho, abe yikho konke empilweni. Nxa usuku uJesu lesono, lo mzwangedwa olimaza ingqondo, lo mzwangedwa ocikiza umzimba uyaphela, ngoba nxa usuku uJesu uyabusuzazi ukuthi usindisiwe, wamukelekile. Ngiyakunxusa hlobo sami esithandekayo namhla ukuthi vuma ukubalekela kuJesu, abe ngumthunzi wakho, abe indawo yakho yokucatsha. Vuma. Ukuvuma ikwenzani? Ikuphenduka, uchiye isono, uchiye indlela ezindala, wamukele uJesu. Ngoba ivesi ithe yona nguvesi 17, umuntu osekuKristu udalwa kutsha, usebuyisene loNkulunkulu, okudala sekwedlule, sekuqale okutsha. Umuntu okuKristu Jesu usethole indawo yokucatsha. Nxa isiphepho sibuya, uJesu esiza ngokwesibili, abakholwayo kabasoze bathi emaweni, abasoze bathi ezintabeni, abasoze babaleke bayecatsha ezimbalweni, abasoze bathi welani phezu kwethu lisifihle emehlweni akhe. Abala mahloni lo Jesu, bamamkela besaphila, bakhuluma bafakaza ngemlomo yabo, bafakaza ngendebe zabo, babuya bafakaza ngempilo zabo, bamphilela uJesu. By their lives baphila bamamkela uJesu. Kwatshengisa sabo sami esithandekayo, ngiyakunxusa, mamkele uJesu njengenkosi lomsindisi, uthole indawo yakho yokuphepha, uthole indawo yakho yokucatshela isiphepho esizayo. Mhla uJesu ebuya kuzabe kuyisiphepho. Uzakuma yini na? Nxa uJesu ebuya uzakuma kanjani? Ngifisa ukuma ngimsulwa, ngime ngamukelekile, ngime ngihlanjululiwe, ngigqokiswe ingubo ezimhlophe, angamukele uJesu athi nceku ethembekileyo kokuncane, ngena ekujabuleni lasezintweni ezinkulu ezilungiselwe ngubaba. Isithembiso sikaNkulunkulu siqinisile. Wozani lonke elikhatheleyo, uza kuliphumuza, aliphe le ndawo yokucatsha. uNkulunkulu alibusise lonke.